Ja sam Vanessa, a ovo je Koli i ovo su njene male prijateljice Hera i Dona. Koli je bila u azilu u Rijeci 7 ili 8 godina i nakon toga je došla kod mene i sada ima svoj prekrasan dom sa svojim prijateljicama. Ja sam se odlučila udomiti Koli zapravo iz dva razloga. Jedan je veoma vidljiv ovdje jer me podsjetila na mog psa Heru. A drugi je zato što sam imala u široj obitelji već udomljenog jednog seniora, njemačkog ovčara. Seniori, a pogotovo seniori ovčari su jako teško udomljivi, a evo možete vidjeti koliko je ona predivna i predobra curica i svakako svima preporuka da ako imaju tu mogućnost da jednog seniora spasi. Ona se puno promijenila, bila je jako prepadnuta, bojala se baš svega da sada opustila se s ljudima, opustila se s drugim životinjama, nikad nije na drugog psa reagirala, ni na drugu osobu, ni na djecu, ni na ama baš nikoga. Tako da Koli je jedna super cura. I evo ne voli kišu iako je došla iz Rijeke, mrzi kišu. Ali na svemu se da raditi, tako da to je minimalno koliko je ona meni na kraju dana pružila.